ariko sahize ejo heza mudufashe nta n'umubyeyi wabona amafaranga y'umwana adatanze ejo heza ntibagukemurira ikibazo. N'abatuye mu bice bitandukanye bigize umurenge wa Kintobo mu karere ka Nyabihu bavuga ko babangamiwe nuko bari kwakwa amafaranga y'ubwizigame bwa ejo heza ku ngufu ngo kugeza naho abayobozi bo mu nzego z'ibanze babasanga mu rugo babishyuza ayo mafaranga bakanga kuyatanga bagahita bazitura itungo babonye mu rugo bakarijyana. Ejo heza rwose ni ibintu bikomeye by'agahato. N'agahato gute? Barakubyukira mu rugo? Baraza mu rugo utarabyuka ngo duhe ejo heza. Cyangwa bayakorera inko mu mushinga bakahora bari kuyaba. Baraza mu rugo. Batiki. None reba nka guca ukora umushinga wenda uri kuvuga uti utu dufaranga nzatwifashisha nko mu guhinga mbona akabuto. Waje kubona barayagukasa. Kandi utari wari guteganya akabuto. Waba uri no mu rugo. Ejo heza rero ni itegeko inaha. Baraza ukiryamye bakagusuhuza ngo tanga ejo heza utayitanga bakagushorera ngo ugiye ku murenge. Ngo tanga bakagushorera bakazitura nk'itungo. Baravuze ngo ni ubushake ariko muri y'umurenge ntago ari ubushake barakubyuka ku gahato paka utanze ejo heza. Umurenge wa Kintobo byahuse ejo heza ni itegeko. Ukikingurutiza ejo heza wayibura ni ku murenge. Radio na televiziyo Flash ubwo twaganirizaga bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge baduhamirije ko wanze gutanga aya mafaranga y'ubwizigame bwa ejo heza iyo agiye kwaka serivisi mu mudugudu ku kagari cyangwa ku murenge ntabwo ayihabwa mu gihe atarabanza kwishyura amafaranga ya ejo heza. Gatanze ejo heza ntibagukemurira ikibazo. Gute se? Kumanza watanga ejo heza. Waba udafite tanze ejo heza ntibagikemure. Niko bimeze se muri Kintobo? Niko bimeze. Ese bavuga ko ejo heza ari ugutanga. Ni kungufu. N'ubu hari ababa bari gukora ariko babakase ejo heza. Kitegeko. Ni ikibazo rero. Icyo ni ikibazo rwose. Mukecuru bayigukata ku ngufu? Ko nariko ndayitangaga nyine. Ejo heza ku ngufu? None nabo ndayitanze nk'abandi. ariko sahize ejo heza mudufashe nta n'umubyeyi wabona amafaranga y'umwana adatanze ejo heza. Ngo baranababyukira? Ego nyagasani tunga bakarizitira. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Kintobo bwo buvuga ko nta muturage wakwa amafaranga y'ubwizigame bwa ejo heza ku gahato ngo ahubwo barabigisha maze bakayatanga ku bushake nk'uko bishimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kintobo. Hari nk'urugero rw'umuntu utarahawe serivisi ibyo byo ntabwo byaba ari byo. Naho ubundi abaturage byo uzi ko ejo heza ari mobilisation ubukangurambaga buhoraho turabigisha kandi bakayatanga. Ntabwo rero numva ko byaba ari n'ikibazo igihe umuturage atanze umusanzu we ku bushake bwe. Mu gihe aba baturage bavuga ibi ko bakwa amafaranga y'ubwizigame bwa ejo heza ku gahato ni mu gihe hasohotse amabwiriza ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ko nta muturage ukwiye kwakwa amafaranga y'ubwizigame bwa ejo heza ku ngufu ahubwo ayatanga ku bushake bwe. Ibintu byaba binyuranyije n'ibyo aba baturage batuye muri uyu murenge bavuga ko bayakwa ku gahato byaba na ngombwa ntibahabwe serivisi bagiye gusaba mu nzego z'ibanze. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.